Loron dia ba malu karena insir na be oras na assisti hela programa tatuli aktual ba edição no hin maluk sira da daune ame iha fundação alma ka madre alma sira iha praia dos coqueiros dele odi hare kona basai aksaida maka acontece iha fating dane ha foi rona novidades Papa Francisco nebe hakotu is iha Loron Horsey maluk sira da daune ame hausi hal entrevista ho Irman Justina Santos anesan formadora alma nebe se hato sentimento tristeza liga ho papa nia a relação a papa nebe hakotu isi ha horsek madre Loron diak baita madre hanesan horsek ita rona novidades tristeza nebe hanesan serani katolika hafoen rona husi Roma amu papa hakotu is Ya, Rona orang stetevis. Tambah na bibiatan di akida. Bibiatan di akida na biya maka mai bisita itinanasaw. I hakat mai ya komunidade dan ya patin dan no ami Rona idane triste depois ami halibur malu ami reza tersu atau ono yang peto ne tulun ne avele hetan descansa no paz e aman mama meremle. Mensagem importante seda maka madre se lembra banhira papo mai visita e fating idane. Ya mai mensagem importante kata ami sirvi ami fundador hari institusi idane ba ema deficiência no ema kial. Lebe hodene atau ba membro amos ba siranebe maka akara kolbora muito ko ami aprende da ia kotuk na ba kata importante los ba ita ho amu papa ne presença pating dane katudu kata domin ba ema deficiência no ema que ne bote teves também ita tem que esforço atau esforço ho dia glitan o di servicira ia comunidade dane namos baya patin silsil. Madre hanesan aminota hene kata ke dadaune husi alma prepara hela hanesan decoração ne atau halo atividade saide hene. Ya ami halibur malu ami reza ia ami bijinu sire hene hakat maya tu halor sa nomotu ko ami kari ami reza motu ba amu papa nomos aminya sepi komunidade agorne se iha dalam ya lokrai para sini to ona hene ami se poliamotu ami reza no ami hakara kalau misa spesial ida misalnya halo ekorista spesial ida ia patine dede ami poliamotu amu parukum amu administrador mudar amu parukum ya se halo misa ida spesial ba amu papa Ya depois de madre superior. sian depois de minha mãe lá na kami poliamotu Kadera na be ulu kam papa turma ka ora iya kot. sim kadera ne makne ami tahu ya patini dane ami atu labari sir label bog e maruma label sada para label dane hanesan lembranza ida namo satu hela statua Familia Santo Nazare nyama kami kau ya kapela leba dane hanesan lembranza ida be polin tepteves Jeração ia instituição idane atu label haluga am Papa Francisco nya presença e patin idane. Obrigado. Além disso, depois de Rona novidades am Papa mate né, anessa antes né am Papa me visita a Madre Alma, além disso mos hare diretamente am Papa Rona am Papa mate né ansa. Punyira Rona novidades am Papa rawatona nia Camila ia memulai dane Sinti Kristi mulai espera kata Rona idane. Rona horseg ne triste. Kristi tambah idane ka ampa pane bahau diretamente emane be santo baya ka amane be ba igreja katolika toma ne bele
bulan Setembro 2024 nibelehakkat lumayan Hetam Vigita usiamu papa, mãe Madre Alma, no vamos a solo diretamente. Sente contente kata gini. Basi kata gini atu aku tu ni is. Tambah penalais moras ni amire sente dia reza paparnya dia katune nyalau nya narsira atune laho dia mebe oya. Por sei krona kata gini aku tu na ni is. Sente triste. Sarani Katolika hato sentido condolência ba Papa Francisco Nyamate lihusi reza hamutuk no sunu lilin ia recinto lesidere dili ohin. Kita untuk spesial untuk Malaysia. Namanya visita itu, oh mensagem sudah mendukung surat, mensagem sudah mendukung baru. Itu precisa ada itu secara sama kalau dia continue cara baru. Ida maka di Malaysia, di Lain, oh udah menjadi kultura, oh udah menjadi maka dia di tempat untuk sini. Atau kena hal untuk dia, hal untuk kultura dengan idea dignifica malu, respeito malu, jangan mensagem que maju sequer. Para jovens sira, mais algum ponto que especial para jovens sira. Também até jovens sira maka futuro da nação da nenhuma. Ni halo dialog para jovens sira, yang mensagem sira mereka importante para jovens sira. Atas jovem futuro, sira futuro importante para o estado da nação, sira futuro ida se contribui para o estado do negócio. Mensagem itu adalah bagi kita fakirnya kita melihat kita kultura dan makalena negara kita sini apa namanya. Papa Francisco hakotu is ia loron ruano loresin ida bulan April por volta tukuhitu hobalu horas lokal Romanian tambah causa husi moras derrame cerebral coma no cardiorrespiratoria makpara. Sarani Katolika se acompaña ceremonia fúnebre sua santidade nian ia misa fúnebre nebe se celebra ia catedral dili horas tukulima lorokrai. Fiesta. Tomad bajo vuestra protección ¿Cómo se escucha a Dios? hemos escuchado por alguien